uJesu mayisefikile kuguquka izinto. uJesu isimanga edlulile nje. Kusala kwazeka ukuthi udlulile uJesu ngoba kukhona ukuphila okwenzeka kwabagulayo. Kuvuleka amehlo ezimpumputhe bezelwe bengaboni. uJesu mayisefikile isimanga ufike kweyami impilo uJesu ngangingazelele ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngizwa amandla abafakaze ngawo ngibalalela abanye beyinsizwa bethi insizwa iyagcinwa egameni lika Jesu ihambe ubungcwele uzipho uvaliwe. Ngisho ukuthi mina ebadlala laba ngingahlukana kanjani nomjolo ngoba phela kumnandi kuba nezintombi zakho nje uthandwe ukhohlise ushela uqamba amanga. Leyo mpilo yasezweni ngiphila ngizwa ukuthi ngizwe emathanjeni kungathi akusoze kwenzeka ukuthi insizwe iphile ivangeli njengoba besho, kodwa befakaza impela kanti izongibamba ivangeli nami ngelinye ilanga liyabambana. uJesu mayisefikile kuyahlukana inhloko nesixhanti, izono kube impumalanga nentshonalanga, wahlukanisiwe lafika ivangeli omzuzu. Umzuzu waguqula impilo yami. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyalibonga ivangeli, ngibonga amandla egazi lika Jesu elachitheka eCalvary mhla ebethelwa ukuthi mina ngabe ngisaphila impilo yokungcola kodwa ngihlanzwe egazini lakhe. Amandla kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu linamandla ivangeli. Izwi lesiphambano kuthina esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. uJesu uyamukelwa. Uma usumukele impilo ayibisafana. Ngiyalibonga igama lika Jesu, ngibonga umusa